kaat punyo tarik Rymphang kadi sngi ban jied iki nongialam Jong ke Jylla. La sakhi bagi pat nongshong shnong ki awan tuid check polling station ha Mawlai, East Shillong, West Shillong, North Shillong, South Shillong, Pynursla, Sohra, Nongkrem, Mawphlang, Mylliem Nongstoiñ, Tura, Phulbari, Williamnagar, bat Mairang konstituwensi naduh kapor Rymphang mynstep ban ieng lain habar kerdop jongki. Barok ki polling station ki lepli ha kapor nyo baje thek. Saman para konstituensi AITC TMC ni ang candidate winners di sangma antani vote ko ang punna Meghalaya ko at kasong ko namat na slat na plak madiran ni buksan ko kam ko kana mandiran ni bel ko raay tulga parang baksak mo kampanan ni mga kani nagamchat ka ba bot ko talo kun manjok ay archang Meghalaya ko kung tangate mukhang bimang putal ko na pana Victory. आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको कितना उम्मीद है आपको जीतने के लिए? तो पूरी उम्मीद है मैं जीत रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसे आपका कौन सा पोलिंग स्टेशन में थोड़ा कमजोरी दिखाई दे रहा है? मुझे एक भी नहीं लगता कि कोई भी पोलिंग स्टेशन में वीक है। अच्छा, हर पोलिंग स्टेशन में मैं जीतने चाहूँगा। ओके, थैंक यू। Kacim lah. Selamat pagi. Ini apa? Ayawan pun, Mas.